ari no kuruba miaka 71. Special needs child, they have to give a different figure, higher figure. Yeah, we'll capture the detail on the form. So that na janja ya Wero TV ni tukuboreria njaije ya mutotigi Professor Mahoa na kuga murungu ni amweke aega aria ekaga atheru bawe. Kisangasani kiumirite mochari ya sibitari nene ya Meru level 5 nyuma ya rungamiri ba mochari ukurega mwiri jura jukureti bakiuga ni ujuri na batena kwa kujuika mwiri jujureti ni mwitithio mwe wa ngari chamira uria wethiririe mutino barabarene na gukamata bara bakuguraretwe mutino nejo bari gukinya sibitari ne ya level 5 no mwe wa ntoba erikana gukwa mochari unande niregete mwiri jwa umwe ujo na kuria ndereba ujo gochwa kunge naria omba kujuikia kuririkana mochareje iria ibatere gwekwa meri 64 iri na nkuruki ya meri 300 ku ontubura buretete thina enene muthumrioki na kiriga giki ni kuringana na ikarikana mutino jwa barabara rutero akariene mutino jwa tumire mtu mwe eba gisitaniria nikenda tethiria ndo barabara mutino juju nikenda bakinya sibitari ne level 5 ngokira tugikwa njirene ni untu yuka ikimutarone tona ngari cingite njira ndeje na ndeje irio ngari igire bande brava kwa injant tokirwa ujo no ejire emira nkwiga wa sauti nene mono emira ne gatethia ndo bane komba kuthithia the kugia ngari ngiche mebera twabokera antu baraboka injan etiko kwa mira gutwikia tureta monka augire akiomba inda ujo ambo mike kwa polisi kwa mike kwa police station kwa mike hospitali ambe aturito riu athithia the ageta ku report ambere na nyuma ya Nandi kukinya antu baba sibitari ne level 5 ajana ni othi na ambire kuonekana ojo Nandi ni nyuma ndagitari kuomo baraba kukiri sibitari ji ototuro tugita mweka ukashete irio daktari ba jambere bo mutega boga mamu na dithiti ate na diri batu twaboria ne ate nande batuira nande akariu nyangabwite boja na ombi bature yombi tota speed toge akaire toeta ombi bange bratu pa karinja ndi mono no twabatika sibitari au ga beturita oni mugongo ende ngeta rojo enka thithirwe ambonere nimbonere bau bakwa ndona ndaigwa ninkobwa ndade ile nyume kwandikira barugeje na ukinya mosari jwa Meru ethro akiro jujuri na ate ona kunduka wika mwiri juju mbe aretwa meja uyinyemwere na we station atwandikira ombi utweta niyo monka sibitari wetano twengwa niyo wetano mochari twengwa twero babu no butete kana mochari jwa mwenda antu toria na ndiri murume nata gukarire haya to mau kaire twachoka monka sibitari na ndene tugita ngeti chionde atuingiri rimwe iringiro chionde ngeti katuingiri twachoka monka police station kaire twero mochari meja ubungo ibuba na ne ukinya baraba guitanguge nao tamwaro guitanguge nao mwiru eta siju yanaitwa nani no tutangirete ngeti ne atwira mochari meja undu bobo kujira na karibangi ba Meru baraba ukite nyume kugira ndoke moshariji ibedrite ujuri nkurukia kidimi ndene Meru twina thina nene mono no tugintu kia mbere sibitari yetu ya Meru ina mochari na mochari jwetu jwa Meru thaiji ijojori mirere arekune ujuri mochari ijojori tonto mochari jubwete kwithira jugika wantu 60 ndi thaiji kwina antu akue 203 mirire ari ndene mochari iringi nthio ou ntukwenga itware no na tweta twatega tuona kwina thina nene muno ndene mochari tugirite endwa betu irombora ni kithikare county Meru kitigiri botegera untu bobu nikenda bona mbetere abu no tu ni romba retu turi antu ba Meru bone kethira mochari ya jutu kwaria mantu jaju bone kethira imochari juga kwa ndene municipal jaura twina city mochari no ntu thaiji kwina thina ndene Meru no ntu antu baraba ingi antu baraba gukwira anja antu bate kumba kubaikia
mochari iria twino ya private. Indi nandi tukerania daktari munungamiri cibitari ici nwe Dr. Gacheri augite mirire mingi nirekarite mochari kwa kitega karaja nengi nirekuretwo ni borithi na bena mubango jo kumia beberia nikenda kwithwa kwina webero irio backlog ikumanisha miri wibiri kwithirwa dispositwe ne ireketie gutuma twithwa twina backlog na capacity very high mwanka twakinya stage tutumba kairi kujukia mwiri as it is of now. Na iketumiwa igwa antu bashokwa na mere na gushokwa tukaba request very kindly bashwe another alternative for the time being. This is permanent. Nkiripotera Buru TV Bitambo Thuri Muriuki. Seneta wa Meru Kathuri Murungi ni ameneretie miario ya Raila Odinga iria araitire ntuku ya igoro kienene gia Kamukunji. Kathuri ariuga ni migambo yomba kwangaratania nthiguru kagitene ukauna bwakari bakuma nterechelare bakiariririe karikariri kinyabo ne baugite miario iu itari emega kinyanini na ikubati kumenyerwa muno Kenya etigachoke arayari nyuma ya ithurano bya mwaka jwa 2007 Mawira Kirigia na riboti iji. Jo ni musemano jo mutongero wa kiama kia Azimio la Umoja ja Raila Odinga nterese Kamukunji ntuku ya igoro musemano jora jutajokeretwe ni atongero mwanya na njira ya uthu bara basumiretie na kumenerera Raila Odinga. Seneta wa Meru Kathuri Murungi ariuga miario ya Raila yomba kureta gasagasaja nthigurune jontu ate kuthingatira njiri cia thiri jaregani bathirikari ni kenda gwikia maendekithio jao. Sioni kama kuna watu watasikiza mambo ya kutoa attention kwa maendeleo. Na kwa hivyo pia naomba pia mwenyekiti wa Azimio, party leader wa Azimio ama kiongozi wao aweze kupea Wakenya nafasi, waweze kutafuta karo ya shule, waweze kujiendeleza kutafuta chakula. Kama kuna issue pia ningeomba upinzani, kwa sababu tuko bungeni, Senate na minority iko Senate, minority iko National Assembly. Kama kuna sheria ile yote wanaweza fikiria wakiwa Azimio ili itasaidia Mkenya, ningependa kuona hizo proposal wanazileta, tunaangalia tukiwa bunge ndio tuweze kusaidia Wakenya. Kwa hivyo hata tusiseme ni rais tu anaweza saidia, pia sisi tukiwa bunge sana wale wako upinzani, ningependa hiyo mambo yote wanaona yangefanyika vyema zaidi, walete proposals katika bunge tujadili na tuweze kupitisha Wakenya wasaidike. William Kisang ni seneta wa Elgeyo Marakwet akiuga Raila ni kangenywa ka thirikari akwenda kwewa gintu kira gitumbika bururu. We are used to him also swearing himself. I think he's preparing to swear himself 31st of this month, because I remember 2018 that is what he did, and he declared himself as the people's president. Yesterday he said he doesn't recognize the Kenya Kwanza government. So I think he's following up the same trend that he did 2018, with the hope that he'll be invited for an handshake and a slice of the government. And you heard what the president said yesterday, that there is no opportunity for handshake. Bamwe batongere gicugone kia buri batetigie nyuma bakiuria Raila Odinga gukira ki jontu kuma igitara ithurano nende asumirite na kuga niwe wasindite gintu kira baugite gakwire kumta thirikari ya William Ruto. It is too late nonto nyakoti ne ugireyo ituma koserona ki ithurano biu bia nthiguru sana ki president na kwa Raila kena strategy ya guchokia nthiguru yetu na nyuma kana bwega ma igiteneria campaign ageto inyomba cia abari akorwa weri ugetikiria uamuzi bira bukathitho ni akenya na inya ABC akauga we atina thina mantu jaja ina jara umirire ko ejoga tega Raila imtoria utumaira kifua no gatega historia we bwega atumaira kifua kendethira ethirikari-ine na Raila bira bia ciata ciawe bira bia thukia ciata cia Raila ethereru ari bandu agiringe chali na araome imipango yewe kisiasa. Bwana Raila kura iro chinderwa achio over 233,000 votes. Gwithira kwa ukirie Peter Munyabura antu bakwira eru ari ukithira ukiharakia wi thirikari ne mbua IMBC niyo mbondire yuga no chindite IMBC yesheria kurirwa
no umichallenge ugeta kotini ukauga ou batangasa chindite twocindite weta court ikandikrea no chindite kuringana na ushahidi buria bugaikia. So inkuona IEBC yaugire uri ochindite William Ruto na bandikire anwe president. Akari na bonderesa Igembe North barugaga tonko gwete bategwata miaria Raila Odinga mbaru amoega kunjira na gucokia nthiguru na nyuma. James Mugate kana matawa ya thirikari tukirigira Ruto kura itwamenya that I know wes soba kwa thirikari na kuna thirikari. Kwa hivyo utebo Raila totilia manani sana, utebo Raila totilia manani hapo kwa bombo sto thirikari kama bombo tetembesha Kenya. Raila interest yake ni ndreke eto acio ninka ngwege ne kwinia mubuayo wake na isia inyele thirikari na maandamano yothe yorongo kosi political instability na ke political instability ne atuma uchumi bwa ndebo kaumia azianto bathethirwa bari na uhuru kana bari na amani ere kuritangui. Kwa hivyo inkuromba uni mundu na yugeru atua azia na weta kinyume na katiba yetu. Nki reportera wa TV kuma tauni ya Kiru gicone kiburi mbita wira Kerigia. Thirikari gukurukira ministry ya kithomo nejene mwerekera jwa uria aritwa baria barathiririe grade 6 bagatonya junior secondary amwe na kiria gitariritwe ni bwegie maritwa ja cukuru iji na nkuruki utongeria bwa cukuru korwa gukara nthi na gwatimba rubonthe kugita igamba uniform iregekirwa na nkuruki gote muritwa ukengwa cukuru ni untu atina uniform njeru. Boniface Mongera gatumenyithie nkuruki. Aritwa ba junior secondary school bariri kwa mbere mathomo jao Jumatatu ekiume kitwitite na ndi ntukwenarwa ministry kithomo nirekerete merekithire kana sakula ore kithomo iki gikethiro gitetithwa na mbere onto bwa mbere buru kire skuru iria cina na grade ya mugwanja na kirasi kimwe tikujura na 45 kana 45 bakethiro bethamithirwa kire skuru ikwiretie ojo ni gukethiro gwikarika kire skuru ite na miako imege kithomo na nyankoroki laboratories sukuru cia kuthamithirwo nacio itibatire kuthocingirite nkuruki ya kilomita 2 kingi ngarama ya kurungamira muritwa gukinya skuru ria kethirwo athamithitwe ikarungamira muciari either kiri gontu kura kuna thine wa ukaria kana kuna na bamawathe thirikari Kenya ukurukira ministry ya kithomo ni kethirwo itonyithia njira mubuko na kurungamira Bokiojora na buru mwingine jujuri tujumenya atiri ote mwana kinyumo kethiro ithamu aciari ni nya BOM itembite kwithiro ikaranthe goro na kurikania mawatho je uniform najo jakariojo otongeria bwa junior secondary schools ni nyakamite munyiri kethiro ikiondo cio kethiro cia karanthe na ko uniform iriko ikethiro ikirwa either ministry ya kithomo ni wite uniform ire kethiro ikirwa itibatire kwithiro na mwanya jo munene mono na uniform iria aitobagiririsha nthiro bagwikira watho boja iri o murito onthe na batare kwithira na pia imwe ya uniform boja thatu ote murito batare kwithira kingo skuru nontu bakwagi uniform watho bonge boja na skuru shikethiro chitu maskuru uniform kulingana na riri kwa ngerekano ethiro skuru chiri gonto kwa mpio kana gonto kwa murutira uniform itibatare kwithira chingwana na bonge ene skuru iboli to menyera bategite merekithire jange mugaro na jajitito ntukwenarwa mawatho jange ija marito ja skuru sukuru cia junior secondary school ikethiro cina marito ja mwanya endito jo munene mono na skuru cia primary ire kuikuga ja kwa ngerekano atiri ja skuru ya Muthara primary school ya junior secondary school ikethiro imenyekana atiri Muthara school primary na JSS Kinyenjere school primary na JSS kana junior secondary school. Nke reporter Antoshauru TV kumaja kingine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera. Chukuru imwe iria iri mwankene jwa Igembe na Isiolo ni bwonanitie umbani bwonene nyuma ya kuigwatira pointi nyagatanta inyanya kiri mpumi cha KCSE kinya kwethirwa ni bethiritwe bakirumirwa ni mathina kathumba jario wagibwa mathaga ja gitumi ja kuthoma wagibwa ukaria na kinya mpara ya Kiaramu. Dennis Mugendi na rugono rwa gukenera. Miti ya mirua ii tuju twa nyoni ithano nikionaniria ugukinya Rwanda.
na ru ni Rwanda rwa gicigo kya ubunge kia Igembe Central miankeni ya county Isiolo ruria ruri na sukuru ya Kandubai Day Secondary. Sukuru ya miriritwe tunywa nyuma ya gukuruka bonene kigirino gya KCSE muritwa wa mbere ari na B+ na B inyingi Minisco nayo irinya gatanta inyanya waringa muthioro kwiga kinyithano mantu yatonekana kairi nterene iji nonto bwangwataniro ya board management parent na arimu baturia abo Kandubai Secondary School atu itombiro kaba syllabus within 3 months by August itwakabite syllabus ya form 4 na kuwatanira na aritwa na nibuo onto turombere ku make a debate this time tuomba kubwithia bwega sana ura tutathithia kaire ndene ya history ya Kandubai Secondary School. Yes. No turombere kuona mean ya 4.875 kuma kere mean ya 3.34 2021. Na for the first time ituron register B+ yembere. Na aritwa bau bange bonde twina C+ 3 twina B plain imwe na twina B+. No ntubura bonge boto weretie ndene Kandubai Secondary School iturombere kurita grade yeta wahi tuteneo na grade D- tuteneo tigo guntu ku kwambatitwe ni magumba ja mathina ngerekano sukuru ite na irasi bia kung'ana gukirikana kwa rua barathomera rungune rwa miti kiaramo kwingia utiruji wagagie bwa ukaria kurio mbithukiro cia nkamira na hingi inyingi mathina bakuromba thirikari gukurukira mubunge wao Ndani Kiri wa Karitho na Ngavana Kawira bari na MC Mbijiwe gutungata. As the student itukilugira mathina mengi mno around. Kwanza uko musie hakuna chakula, mbura yura rimwe akinyate ate kaura, tunakosa chakula nyumbani na hapa shule ndio tunategemea sana. Alafu toa na kuma musie ukinya skuru the distance nenda mno na no kinyarimo ketharo kire onto tebi oronete oro kana utarete saka something musie kwa tikandre winampara ndere wito kondote dia student onto bonge roiro daro rithina mno remote tawa singu roiro kura uniform okay ya uniform nya for a whole week utaura ko urete rele kiumia kumanisha roya ndere daro problem na nya within the school te daro na thina roi alenjerenge number 2 era twene ndene Kandubai era irerie twata inya A ni irasi bieto no gona ya binge bia isa permanent bia mbao obia bia kro 2015 toke akuona especially infrastructure yeta wa library twakirwa library ana bane baba ome muno twabeka cukuru bakathoma ina conducive environment kwena library na mauku yonde tuyekete boya ana bane ana bakwata ace buru mweshimiwa kele aswipin ambe onoro on orombote the school ye no tukia kuloelia idas ana petra be congested kinto kengi to kwenda administration block ukia kulole boga itia nyuma kwa isio staff room na ukia kulole kama bati mokai kama bati lakini ukia kudra be na administration block wendong adimo petro nyabo at least bakewero na bena antoa ya akwithira bakiendelera iromba re muthia ni arito babao kugwatwa njara kiri kithomo kia university ni kwithira baba ingi tigo bakurukite baumite njasti guciumba onina ao mbumete muci yote wiciumba na aciari bakwa betherwa tukario ou ende aranda watre B+ na inkonda kwita university arangio iruweta Kenyatta University nkabwethia course ya law aromba inyato na utetherwa no ntuba kwithira aciari batu baticiumba tetha tu arimi na ibo tutegemea mbura na mbura ni etufilie every time now and then na nikatwithithie next year turenda kwariria mantu ya cima ina cigwitia na nikenda skuru iyo mba gutethia community untu community na uwezo gutembula ko gutethia kuria ko ana balejaga lunch skuru bakaria kaire ntukwe wijite o sukuru ukethira riu kwina thina inene sana na ana bagwatwika bakanenkerwa musanda wagutwika ati inyabe ya skuru ni bakomba kuona bia kuria
ana baba kaomba kulova bobo ya mno. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ya Kaduba Inde Secondary, Wandini ya Kangeta, Yembe Central, County ya Meru. Itanambere na kurumira nteto chetu cheru thaitha twinchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Kweri kithomo ni rubungururo uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkera rubungururo tinga Embu College. Embu College ire Embu Town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimene gya Kirimara gutigira no kuthoma na njira irekeri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagerithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubuko jwaku njo tukuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu ugunike ni untu bwante tonkuruki turingire thimu ukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. It's game on. Kids now have more time for all their besties. Does this mean Bumblebee is coming to live with us? This Christmas, we're gifting you more cool channels to watch. Save Kids, Jim Jam, Da Vinci Kids, Baby TVs, CBBS, Toonami, Nickelodeon, and more. Recharge your subscription and get upgraded to the next higher bouquet for 15 days to access fun shows and movies on amazing channels. To put the happy in the holidays. Celebrate the season with all your faves. Recharge today and get upgraded. Feliz Navidad, hijos. This is the best Christmas ever. Star Times. Enjoy digital life. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu ukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Ngechokera na nteto nkuruki MCA baraba umete guntu kuria kwithagirwa kuri ugwatine bwa kwithukirwa ni njogu ni baugite bakunoga gukonota njara beterete rwangi rwa KWS kuthira thina eje nkuruki ni borotete rwangi ruru ni kwaga weru bwa kubare athara ire akari bethirite bagitonywa bakiuga au beterete akari bakambiriria kujokiria njogu ichi matagaria bare bongwa muthumruki na chotariria. Mwanjuku kuonekana kuthangikia kari muno ntereche tigane na kinya igembe na DMC bantereji RMC wa Thwana uri muthara na ntubetwe kiongo ni basiumiritie na kwamuka na thirikari amana akarie nyomo iji no tubathara ire ndugwiji gwikira arimi tikiria ntubetu bare thina thai antubara barethetie njo unara bara KWS bare yaba karingira njo mundene nyamuthanya njo ikire ya mpembe muthanya mwene ya bare bare njo mundene ba munenkara form ba mura no uri form abanenkara ba itene watie njo mundene so euni impunity na totete kiria na lakini bia kuria biu turombete kuona njo wichi akinyangire na tie kinyanga cia tie cia themia miunda minga utio mpembe utio imparene twitite ringi na murungu atutharimite ambura antu ba KWS bora tureketie kumenya na buigwo uma batikarete njo iteke emindenetu kaba karete njo ciendelea kuria kenda ita kwimpara bagwite kuma nandi bomba kujike matagaria jakwenga njoguji bali bongwa tanguria thirikari ya nene yomba kuingilia kenda antu betu bombote thuka na yere mai kuingilia be yira njucio batu turi wananchi
njuyu tukairita miundene kinya kwa inya kou KWS itubauria na ituba tatharisha bombe kuira njucio kana cie kitweo no ntubara turaye kwa realize turonere batina nia ya kuruta njuira na ara actually kabeita acho kurethia indari no woro turare nabo na kwaria bo bembira katazo ya nanju na kabantu bakwimpara anto nju ikwimpara kintu kiran kwenda kubaira mbere yantu bakwimpara betu batiania njuyu ikethira chire pastingare mara antu baba achinga lakini tukuona uteo gutiere so batu tukarekana na antu bainge njo kuringana na bura baiche igwi batikwingwa kethira ikura baurae kethira ikwinga chieta bainge but tutetikiria antu betu bendelea kuchumburwa injo na tutwire uchumburo impara na kinya thirikari nyethira neire kamzada gara tuonere kanini kawikiria ana chukuru teka gwende karero nyantu koyele so bia kurea bira turemete thai ibyo school fees yetu ibyo bia kurea bira tukurea ntukwira na bakengwa chukuru ote muntu akawata njo we aita kwendie kenda choke mwana na wendi baona nini kuna thirikari gutonyera na kuri antura bekiria thara ni amana kurigire nyomo izi forms cia ulilerwe area kwa antu kwita wa Kongo na maburwa to ulilerio forms last year mweri yuena na yue tano duare i mweri yueli twitite na mwanka duare otinya muntu umwe a compensated ituregite kumenya beya bakoya marietwa ya ntubara miunda yo ethukangitwe lakini antu baetera mwanka miaka 5 kana saindi nye miaka 5 beterete kuriwa intobio na batiri awa na uoni na MCA wa Muthara Mheshimiwa Murangeri na Mheshimiwa Mpolo na Mheshimiwa Mutunga tukethera twichamania kenda tubanga bora tukubwithe unontu mando ya tukinyethetie mwicho na tutitikiria antu betu bare thina giripotera World TV Bitambuthuri Muriuki akariba mwathi ntere chegembe no betete na mbere gukujira kwithukirwa ni njogu aria bethiritwe jamagita kwa magita bagitariria na ndikanini karia bandite miundene kari ugwatine bwa kwinyangwa burune nyomo ijionde KWS na thirikari yonekete gwita na mbere kubatungatira Nicola Chabare katutaririe na thina ntaibu ginya bejete kwa yana misanda kuba atwikira mpara Murungu atwete bia twete kidogo bi Murungu atwete na itugwira Murungu bwa nonto iringe utebie kuo ne wabe yo twikira mpara ringe Intomo Joana Ntongai urari MCA wandi ya mwathi ari neokire mabitha bakinda birez nonto mwanka ino njogu no akaithite na mbena utabarikia munondo wanda achia mwathi akibauragia kinyabe baithiro bena kiao na kuraithiria thina ira anto barari neo bakiona kinyambe o nikenda baingata njogu ino itigana mbere kuthi na mbere na kubanyangiria bya korea muntu akiona mbeu kura mungao mbeu mugebe mu manele na mpempe biringi ana na 20 manto ya rare ya maumuno kanto barasi atere kuria kenda bona mbeu kuwa anto bakinde VS itobera na inkobera tafadhali ibakari ni mochio no nto ibaraere ikuba kuya kurithia na tote kwenda anto beto beya kuyukia tua njare ne cio no nto ne anto bendete thiri ibakabire ni mochio no nto bo bonete maicha ya nyumo nicio icio bekirite mbere sairie maicha yantu andu beto bagakore impara ithine nene muno koroki ari na kinyanto mwakire arithi na bono nto kaingi arithi batiga bakathungiria andithia achiao mendani yanto kinyambere batiarekia guketha kire andu beto nabo arithi yota muntu ugumia ng'ombe mundene muntu akari atari tainto biaga bionde mundene nonto ndio lungangite Rwanda runkuona nto baina mwere baina ibandite into ya bimo ndawira na ingwitikia ya maingia nto barita mpempe na mungao mundene anto bangombe nabo batiwa baugumia ng'ombe kurenge ikathuka nginto bira bieku monka athaino gwarira anto batete na mbere na guketha na bo ambai baingiete bakithia na mbere na guketha menda ya anto otugo no Joana akiboragi bathi na mbere na kwithirwa baina onto obakuraithirie kinyabo batikaithirwa bakinyangiria anto barabangi anto arabare bimite nabo baketha bantu batarimite nabo ndakaicie to nacio anto babeto nabo banunu kana bara bonde bamenyeretie kuri yara bateandite tafadhali wamba ibuthire anto baeta kuyukia kukura mingao ya itha kana mpempe ira Murungu atethetie koneka no nto turumite itene riri umuno
romba murungu getha na gwete moko yele na njara igire itangwe ukethwa wina mathwania gutuika no koga ukayuka ciarote uteandite nonto maica yaku yongo yakethwa yare atari na hinya ilana umbumba kuwa unonto kwina wamba ukwendelea ntu baeta bakura mingao yantu utuko na tibo boya kuma Mwathi Kembe North Beton Class Chabari. Maabisa ba thirikari nene amwe na atongoria ba gisiasa ni bachumite kuthingatira mwerekera jwa minista wokaria bwandene Profesa Kithure Kindiki uria waejanire mwanka njuma ya kiumia gikianto kuga ne ate abakwenda kire kugitangwa kwa matura irio sub county ya Chuka. Maabisa kuma obisi ya CSO ni batirimanite na gwati mbaru ntere cha kathwana aria bamukirite maoni ja Karisa Mugeshima gatutaririe nkuruki. Nobi chini ya kamishina wa kaunti ya Tharaka Nithi Muche wa Kathwana ara afisa kuma ministry ya ukaria irairugamirtwe i Profesa Kithure Kindiki bachunkunite ripoti ya witherania bomoni mamwingi mantu makonie uthondeki bo location na sub location chimbia ndeni ya sub county iripejanitwe ruarua ithirikari. Kuringana na Paul Mugambi oranwe atongeretie afisa baba ndio ngeno yago ne gutigira ati ripoti ino ikaigwa iri tayari ikija gukinya ntugo ya njuma ya kiumia giki rira waziri Kindiki ari ntere chiankarini mathikoni mamu biashara kiambi matanka augire imukinyire atongoria bao kwa na aba sub county no ya Gamba Ng'ombe bakomba kishira ya kwamba baruthire public participation wa minister ugire minutes ci tayari county commissioner akiwa uchireta Arambe House by Juma kingo locations, sub-locations, divisions, chambia chiomba kongazetwa. Process yeno ya mbirwe minister wengwa wa interior. Timu toongi, tinioti tanto bangi, inogwera yake. DCC wa sub-county ya Gamba Ng'ombe Julius To nwe atongeretie kamiti ya witherania bomaoni ndeni ya sub-county ya Gamba Ng'ombe bathethaniritie na MCA wa wadi yenu Joseph Njeru. Tulifanya mkutano yetu kulingana na vile wa CS alioda tufanye before Friday. Wananchi wamepeana proposals na viongozi sila administrative units ambayo tumeongeza zingine ili huduma ya serikali ifikie mwananchi. Na lutu rugato ina Ng'ombe sub county twaina sub county tena division itena marucation wa burama karibama kuribu marari, lakini ngwetikia this time round katu kugima ite kurekebishwa tuongero ma sub county tuongero ma division tuongero ma locations na ma sub locations kende tueka Igamba Ng'ombe na utawara bukubwa bariuga kuringana na mibango irabari neo bari mutaratarani wa kurikia ripoti enu kagita kareo na kumekinyithia obichini ya waziri mbere ya ntugo ya njuma tureketie kwaraniria tubakwaraniria na igikinya Friday ukethirwa tukugea na mikakati yonde mirikiru kabisa kenda gutuika riu sub county inu sub county gukuruka division ikumira ikurutwa bwega bwirutetwe ni stakeholders bonde locations na sub locations ikuthondekwa kenda tunekera thirikari ni ethie rikirie ndi kwa tuandikira antu kuringana creation yoko tukuruga kankwenda kugibwega muno professor no tukuthingatira umde tureaga na antu bake bahite kuona tukinyitie kunde toinu ukwigamba Ng'ombe sub county ino ingi chionde Karingani, Magumoni, Chekariga, Mudhambi, Mara, Tharaka South, Tharaka North, chionde all of them ikaga okanwa na ino ni moya achio kwa guto kuibwega no ntubo DCC na timu yake ya machibo na assistant chiefs na ACCs na security team ya sub county on then ntubo kufanikisha werenu ya kugaukania units ino. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka ya Gamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Geshima. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni agwatanirite na MC wake Thimwenda Ithile kuruguria waki bwa kiwanda kia makandamia murandi jura thirikari ya kaunti igwatanirite na Narjip kenda gukinyaniria kuona MC ujo na gavana mwene kuretete wirigiro bunene bwa ngwataniro ya atongeria kaunti ya Meru.
Imachokio ya maromba kiri arimi bankandania bawandi tia kithina kigucho baraba ithirite bakithetera mauri ya nthi ya nkandania chiao. Nyume gavana kaunti Emiro Kawira Mwangaza kurura mirandie wa kiboi wanda bia nkandania ntere tia kitheo. Tuena room ya expansion kenda tuthithia processing o kiri njukwe yetu kana store yetu nene. Na store yetu ikamata tukunia to kilo yana kana 90 ngirie mwana maana ile ya 50. Murandi wa kitheo yo ya chiringi milioni 12 atantemwe na yo kiochwa yo ya chiringi milioni 11 atantainya. Kinyawa tuye kaimo Somali kana imo Injetiani kaimo koke ya kura bunka ule olimbo boya atokorea. Katokorea. Tunataka pesa mifukoni. Kwa hiyo ande nyingi wande mbele kuria mozaina. Bwana zidiwe. Na tokachita na kwa ching chong chang ching ching. Chong chong ching. Yes. Tuende makandania na ndia India. Ndunkurani na ndionga chiau kabere tia gavana Kawira ndionga chionde tia ruare ichio kari na MCA bawandi ichio yele mwenda ithile wa kithina Stephen Akuleo kiochwa baraba unjetie thiri na kuinyelio batu kwa ngatanero na kuritaniria ngwe amwe kenda kuguna Meru. Manto ya tuitanete nayo yale igio kinyamu icho tutafanya kazi. Takwende tu na thina. Onya kwende kurombe tike ngavana. Na inya bangi bakuthulunga na ba kuanga iba bureterete ngavana. Ibero myako ne etirate. Na tirire. Takwende ngavana atije kitheo muntu ya ebwira ini bureterete ngavana. Teira thina MC wa kithinu. MC wa kithinu. Ende beta bakimenya oba ya kuthulo iba bureterete ngavana. Baweta baifuel ondwa katika tike MC sina ngavana. Turenda towatanira through the deputy president turite na gavana kinya winte ndochera roi maendeleo tobwo kure wenda ndochera roi maendeleo kato kuira weta na spirit ya kurutira antu nguwe tukauwa ngavana ni nani gavana ni nani akiaria gavana Kawira neyanete mwerekera ati ngwe chionde chienjara iwandene bi cieyano kire akariba kuo ya burayo kariromba ya baba inge baraba ina ujuzi bwa bundi baraba ichi waka bewe ngwe kenda antu betu tumba ku benefit na intobira binge bionde bakenda batura toeka bokonia kenda benda baeta kwira ko baeta kwiro utengwe ya Meru County igaitwa ni ageni bakuraya. O project ya tanturene antubanture uwa bagaita ngwe ucienjara chionde na inyaiwinge chiwetia expertise kedra kule mtu ina ujuzi aite chio. Kuringana na gavana Kawira ngwira munini o rais Rigathi Gachagua nenkerwe kulwamira ndwangi mwanya chioremi yatetheria nene kurwa na mbunkumo kiri uremi bo na akatuhakikishia ya kwamba gutire ringi tukendelea kugulirwa into bietu bioremi beso. Tunamaliza makatero wote. Nkuruki gavana Kawira wete ateri amarando ya ukabere ya ngoire iteriti boya. Ngoire iratamukete chionde gitaruria kutandira. Gutengwe nkare nyemwe. De unkumo obisine ndadidere gento geta pending bills committee. Ne vyoronke Meru eru arene kuandika ripoti. Na onde wirote mtoka Kawira oni. Note katero nga Kawira. Kama umeshamusha kazi unakauka. Na nonto bwetu mike. Na turawirane maendeleo ya Meru County kabati. Na tuwa maendeleo ya Meru County nikaende. Kwa hiyo kiatu mingwekera tahadhari baba na haraka chia kwa wangu wethi karene county. Wangu wethi nkaire ya metha ya ire. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Onde chukuru irugori achari ne bakori ari mwanene batika bengereana ni untu bwa kwithirwa batirite bisi baewe kanya bakethe moya na mwere kenda bona mbecha nkurukine borite mubunge wa gicigo kiu gitonga murugara kubachwira thoko injega ni untu barigurirwa na mbecha cia nthiburu Paul Kabithe katutaririe.
rera hakiri kiumia kira cukuru ciendere gucokwa na nkoroki kurugorwa indi aciari kumantere cia Tharaka ibombite kuraramikira ikiraba kuigwagia bwa BC kare tokwera netoririkane nonto turithinya tugacokio nabo tukero tutena bitie kugana tuti ana batietegereka cukuru tagakwa na ingiri ciere nkwena cichenda kanengera na ikakathiga acoka ngarama nio yitetie karigara maguta marero matiko gwantie bwatwerekerete turi aciari thirikari nituririkane ndengo nacio turite na 90 batikogerenwa gutwetithiri kinya na wanu bebute thina bisi mono ndengo nacio twatoromi tonini mbura tagana ndene Tharaka kogu nkoromba nani mendi teachers matoberie thina cieto munyana ura wanguso otikwekoma ende twaterete atirisi aciari bagetata bacwa kabisi nonto bwana munyoyo woma kenda nto baira bisi bacoberwe ti mwana athi cukuru ya munde athi na 5,000 kae komi roni ukamwone anjerani neno inyuma irio bira bandite mundani na bira nkoroki barutaga mbeca cia kuria BC itiumbite koma na ukithia kagitaga kwendwa bire oguntuka mwere ndoroko amwe na nguso nkoromba atongoria ba skuru and principals echobere thina cia Tharaka muno especially Tharaka mbura tagana kwena thene nyingi muno ndene maobisi meto ma CDF pomwiri ochingeti karigara nana beto bonde bena nindi kwena orphans batari aciari nana bakwenda cukuru bakwenda uniform no tie mbese jomba gutethia nto babonde mweshima ngatiomba ndene Tharaka rwanga tawatania timu tokona bwanto bomba utethia na ba skuru ba Tharaka kwena thene nene muno mbito ya ciari abakiri mujumbe wa Tharaka amwe na mujumbe mwekuru kaunti ya Tharaka nithi Susan Gowa Mwindu gutigiri bakurekeria mwena kunyagi kiine kia mbasari ni kingo ana babomba kuthoma gutena gwa gagu ngoma rugara toririkanito na matani onda akorerete ngoma ronda rainyo kunya toririkane ndirikanito na more agwo karinde geteni gya kutoririkane rwani romanyarire ta muthomo njoke twamweta njoke agakena na toririkane na inya yonde wanachucha ni twamuringerete mburoko na toririkane tuinde nare ari thirikari iri ni toririkane turi aciari muno bunge betu mugitonga murugara na ngabana wetu muthomi njoke na Susan Gowa Mwindu batorikane turi aciari batucwire BC iromba ringi kiratongoria bakagita karaba gakara kunenkanira basarino tugithio kethira muciari na ana gatuge kwi muciari na rwana te 10 na rwana ruru nderu i secondary Tharaka thaino tutiaketha ukaya kuwa mbeche inu ile tethia ana tabara orphans na ana bara disabled ukathi gwethera kwina family cingi nacio ikaingirwa anja cieno bataru kogu baraithagirie imbiyo yote muntu yo aromba mbasari ya gaf no kathi kwethera akaraithia gintu teku agatethia nontu kwina family yena ngina yenethe lakini ukethera still antu abu ibakubatara utethio na inya mono keripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Peter wa Paul Gwakabithe wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro arimi ba kaunti ya Tharaka Nithi ni bagunekite na makuyu jotheri ja kwambiriria urimi bubu ukenda kwaramia urimi bwa makuyu kaunti ni wa Keria Bisaure urungamirite mubango juju ariuga thina iria nene ni guchwira makuyu jajabia kuria taure tugutarirwa ni Martin Mugambi urimi bwa makuyu ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akabuthiete na mbere kwarama na nkinya kutharara arimi magana muthenya we munthe kuma kaunti no bagunikite na tungatwa makuyu 156 murimi ona aru na kujukio fingerlings cia tilapia na kwa ku prefer cia catfish o murimi alijukia 1000 ngirie mwe agataka stock in the pond na murandi juju jutethete muno nuntu kinya pond liners icio kwambire gututethia na shombere koguo murimi na pond ya 300 square meters na niona ndibetete ku stop na arua Josephat Kirima ora no murugamiri urithi wa makuyu ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ariuga tungaunga tututo makuyu tukaganwa akiri sub county 3 ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi iri ogo sub county ya Muthambi egamba ng'ombe na nkinya Tharaki ya gatagati cionthe ciaringanirwo irijukwa 54000 na tumaja uri twetete sub county wingi ni baling igwitwa igamba ng'ombe na bo twina 46000
fingerlings baraba bakapokea fingerlings na tou mau tugeta marimanti nabo ni bakujukia 32,000 fingerlings. Amwe gukirima ariuga irio bia makoyo kiri urimi bobono abyo kenyamara kenene kiri arimi. Animal production on the challenge there ibya kuria. Nkinya bio bia costly bina makorira le guru mono lakini nguguru mono nkiuga kana murandi jojo jwa aquaculture business development program ni jutethetie arimi baba na inyabia kulebya samaki twalikia ku distribute fingerlings ichonde ibashoketa kaile bageta bakejaga farmers alimi bonde bakali receive bya kulebya samaki just one growing season so nyomera fingerlings igwikirwa sikaya wa irebya kungana kuma kimurandi na bagikethana ndi farmers bethe bakwatinjara na ba support to kuthithia first crop. Arikiritie na kuria arimi barabange ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuthungira urimi bubu makoyo akiugaga ibu buri na maumithio na itu kuona response ya farmers especially the upper zones za Tharaka Nithi county bako embrace fish farming na bako mikanera mono na already barabombire gwikira with their own initiative bambire ba plant fingerlings kipondi chao ibagwiriritwe mavuno jara bari kuvuna nunto ituigitwe ukuji mbali ki farmers makiugaga bago kada farmer fish products nyingi na bomba kwendia bona mbesa. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa Mateni Mogambi. Wendia na uguri ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Ngatho cha mwanya yugwa gwatakanya gaku na kwithirwo gwatanite na bautwikire nteto chetu cheru ithatu tuchemanyere ujurukire ndene ya mubango jwa kugukia ngakwendera utuku bubwega bita Maureen Kinya monene to mathithio ni Purity Richard.